Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasinjuk wahe shnong war jantia hapok kajing yalam uba Daniel Khongset kum presiden kilalet ya kendu sembut menteri rangba kajelau ba presiden tensong ubabat ya katenat sambordeng bandawa ban pensange swashipor ban IT Shaki company bikin penya ya ka MECL Amlarem subdivision namar kipat ba haduk mentah kimpat snothu bah uba Daniel ulong kajing persya kadai namar kiting yok kan nongkum ka company Jio Airtel Teng kimpen biang network hendrai jenjari kipat ba bakin pet ujor ula pentip ba kajing temu ka sorkar ban IT Shaki company namar ka sorkar kaduna brio palat hendrai lada ai Shaki company kan nang la ban ai jing Shakri kipat ba jong ki prateli ki subdivision ki ba kan thop ya ka bakmara Chokpot Mahendra Ganj pen Ursla Mauring keneng sning riang do bat amlarem. Sa preston tensong pada di Powar Minstal juga step jungi. Jungi itu jungi i kalong halor ke notification ke bangi yo na ka MECL ba kidon prateli ki solution ki ba ka sorkar ka proposal ban IY no Shaki company. Te hagi ni prateli ka amlarem solution wajan cia ru kadang keteng dan akan yang senjuk ke Islam wajan cia amlarem ngilap long ya ka meeting baik baru akhir Islam gelayadon Islam gelayadon nanti esgi hangka santrik tau benai bat kila shim ya ka wai garai badawan ang sorkar bat kesgi chwa ya kini nomor bagi dang sa jingdom kim song thu ba hakan urkom gene company ngat nyat gene kamboding apa gene ka solution jingi wajan cia te nakaliang gi wahechnong hang tega meeting ke balalong ki buat ke wei ke jing dawa ba sarkar ka dei benai shwai ke jing bersai pajba kenang ba ki song thu ki wahechnong ba pajba hang ta ki la ba song thu ba chim yang rai ke ba khadu ki kita ki solution ni ki bakidon sudah ketengon hang ni ki badan keteng khateli ki solution ke bakmara Chokpot utagamen Mahendra Gadri Pelusla Mauring keneng sning dengdo bat amlarem Mamade coba nak ba prostum ong to ngisa pet ya kene kam mong gero ga ini ong to sale nantang hanta asngi ngalai kendo ro ya salah men boy lokal men ji nagleng jung ru lapular ban pet ban le gene ya jibot kam yang pajba ba chief secretary jangan jalan ini saat ini balang nagleng jung la ong ba ki kloi ban ngap ya kajing ya kesu ju pajba ban le ya jibot kam dona ki pajba kim kwa mut gila ban senge tinggi nagleng jung ngila ong ba nyiptip ka jingwan yang company kala ban manra jing bahane ka kala ban manra ka jing dunong ne tenang ta daw ngi kwa ban yo ka jing bensyai ka department gede ban ai ka jing bensyai shwa ngi yo so tho ha ka dawr kom nomor ba kumanong mentang i company kum Jio Airtel nang ta kini gi gi dan wa ha ki than jungi kido nda kido em inlet yo plan channel ngi mi channel te kita gede company jengong yo let's say yo kani company ru yo kalong ha ka dawr kom temut insam jingi bengi ki baik tamu ri ri duk so kini dan jingsen ya i company ngim ngim dan insanya re long bangim tip te ka bakumno company ka ban penyaj ha kana urkum kan penyaj kini naklen ka sarkar ka hapor bi kendu kinong yalam nak sarkar ki ong kumno balik ki aino shakira shunga nakai ka daw kai ka jingi ba sarkar kam ngap mentas ngi ngila ai kopi long Shau CMD, Shau lokal Malay, bat Shau Director yang distribution. Bat Director yang distribution benar belum jiksai. Kalau orang ini ba ka jikwa juki ban ai se company kalau ba naklen jadi kiduna manpower. Ada gila ban ai se company se company kala ban pun breu. Se kala ban pendap penbiang ya kejin kam di pajba. Ta tom pikion. Tengi bedengi orang ba ngimla ban sanya ban ngimla ban soto hak do kom ki penyaj ladangi ilayo ilpa ya ki yang jumia juga ki jaka bakabiang tengila ban sim yang jingelang pajba ban ai ki jing sai marah ini ki ong bab ki parsohon deka pihak MCL kalau kumno ka biang long ke MCL ki penyaj do bentai ngimla ban ong bakabiang do kata kan ngimla ban ong normal bah tanjungi amlarem solution kibun ipor kepada ulaj. Kalau ru ke basong semula, tang subam selap kalat kalalip.
Kalau inilah benang bakabiang, bun transforman tiba do, daki benai, daki lain sau benai. Hadir pada kia dan tiba daki senyum tu, perlu cuan. Tapi inilah benang bakabiang, kadit inilah kadon. Mulai kebangi ni kuat pendek cuan kami sel, teman bakan ni kalau ke bentar kebangi inilah kiamat, ilamat yang ini cakap juga, inilah banyak kenduk dan kapor. Telah dawan the company, inilah bantip hangdong ini kenduk company. Teman ilamat jaga GU network. Singi kado network sanung yang keren sanung yang komplain tinggal bayo ayah sungguh tahi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.